Samurauda miyoi ane nongmaina kaptuna halamlei athubada mihatpasing pharaga chairak pigane Chief Minister ngarang numidang pung 8:30 rom tarakpa duaida Wangoi Police Station ge manung chana leiba Samurau machu cinema hall gi manakta sakhangdaba singna nongmai kapsilakpadage Agriculture Minister Olukhoi ge worker yauna miyoi ane leikhidrei khoisaunaraba miyamna ngasi ayuktage mayai lambi thingjinkhre BJP sawatpasingbu atamnana attack tawrakpani haina Chief Minister N Biren phongdokre mihar asigi matang da thokdok thokphomdagi phangba pawgi matungina Samurau awang leikaidagi Special Commando da Havildar oiba Abuzam Sasikanta Elias Tomba sahi 38 apokpa laikhidraba Abuzam Manina ngarang numidang thabak halaklaba matung masagi hidak lainaba yumdagi thokibani haire Sasikantaga masin manau thokpa laikai adumaktadagi Agriculture Minister Lukhoige worker suwaiba Abuzam Zone sahi 38 apokpa dozoga thengnaduna makhoyani wari sanaduna ngaihak leiringai numidangi pung 8:40 tarakpa duaida Tata Nano car tongduna lakpa miyoi kharana nongmai round ahumlom kapsilambani haire nongmai kapsilam labaduda Abuzam Zone gi oi thangba thavakta amasung Sasikantagina puksep amasung pambomda nongmai maruna pankhe thokdok aduda soklaba Abuzam Zone de thokdok thokpham aduda khudakta leikhidabani haire Sasikantana ngasi ayuk pung 5 rom tarakpa duaida Raj Medicity da leikhidabani haire ngasi ayuk hakthengna satuna thokdok asiga mari leinana yangsin khiba Manipur gi Chief Minister N Biren phongdokhibada asigumba thokdok ase paliba lainga kasina mamangdagi yaningdaba phongdoktun lakhe thokiba thokdok ase akanba mawongda condemn tawe thokdok asida chenariba miyoising phadriba phauba tumba chaba khangdana thabak tawgani haikhe election gi misi mina yauringai cherakta yamlaba drugs sing BPR team na fare war on drugs gi saruk ama oina Bisnupur district ki police na yu amadi mayai ka bachanjak sing chaba yonba thingbagi chatharakpa drive sing gi saruk ama oina amade lakadori bataragani thoisuba Manipur Legislative Assembly election ase ingna chikna pangthoknaba section thorang lokhatpa oina district asigi SP and Herozit ki midyang makhada CDO unit Bisnupur gi team amana chathok chasin check tawbada malem gi kaithel la lupa crore ahumlom gi mamal oigada ba heroin number 4 gram samnga ga humudra ga nipan soap case nifuga mapan da haplaga polythene khaw amada purakpada fawa ngamle haina SP Bisnupur and Herozit na mahaki office ta ngasi pangthokpa pawgi mifam amada phongdokhre mahakna makha takhibada akaknaba paw ama phangbadagi additional SP Ops Roni mayeng bamamade CDO Bisnupur ge OC Y Sakti Sen Nalusingba ASI Victor Hawizam Havildar MD Islamuddin Head Constable L Gozendra Havildar MD Salam Saha Yauba CDO Unit Bisnupur gi team amana ngarang numidang wairam pung 3:30 rom tabada kwakta pangal lamkhai tidim lambida achat awok sing check tawringaida mafam dumaktada laiba Life Care Pharmacy mapada tera khongsang bidage Pharmacy adugi mapu MD Munan Khan sahi nifugani thoi apokpa MD Abdul Karim yamna singnaningai oiba mawongda laiba ubadage check tawrubada Jio mobile phone amaga polam singdu phaba ngamkhibane polam sing amadi faraba miyoy adu makata na thijinana bagidamak Moirang Police Station da khusina khre loinana lakadoriba mikhal ingna chikna pangthokpa ngamnaba miyamna mayai ka bachanjak sing chaba yonba tawbiganu aduga district asida laiba license gun sing haujek phawbada chada marfugani thoigumba district police na khomgatpa ngamlei pisilaktriba sing pisin birako pisilakta thoklabade karigumba check tawbada thengnaba thoklabade madu illegal oiba nongmaini haina lawgani haina so miyamda appeal tawkhe SP Herozit na drug sing adubu phagatpa ngambagi damak chathakiba drive ta saruk yaruba singna mana oina lupa lising tarasu khusinakhe Serau thong kai khiba natraga serau kai gadra haibagi akiba lai ibomcha Manipur gi tampaki khai thang thang bada laiba serau model village ta cheliba turelda sariba thong asida thongkhong amaga fit kunmanga lapna hapsilamba amasung thonggi awangbagi saruk watpana nong kana chuba matamda chakpi turel gi ising ase uwa marang kaina tawtharakpana thongkhong sing asida uwa sing kaya pansinduna leiri haina Manipur People's Party ge Vice President Dr. S Ibomchana thokpa cherol amana phongdorokle cherol aduna makata na hai akanba nongju pantha lakpa matamda thong asi thugaiduna
ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯣꯡꯗ ꯊꯤꯡꯒꯠꯂꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯔꯧ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯔꯧꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯋꯥꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯔꯒ ꯁꯣꯛ 2011ꯗ ꯁꯪꯒꯥꯔꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯕꯅ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯥꯕ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯦꯔꯧ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯆꯥꯎꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ JCB ꯑꯃꯅ ꯊꯣꯡ ꯃꯊꯛꯇ ꯎ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ MPPꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ S ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯀꯦꯁ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯀꯦꯁ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯈꯪꯋꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 19ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ 100ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯏꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ, ꯁꯤꯛꯀꯤꯝ, ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯁꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯈꯪꯋꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ MUꯗꯒꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯁꯅꯥ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤ 18 ꯌꯥꯟꯊꯠꯀꯗꯧꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯃꯦꯟ ꯒꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯊꯣꯡ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯟ 3ꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯍꯧꯕ ꯁꯅꯥ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤ 18 ꯔꯣꯝ ꯌꯥꯟꯊꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट की जज 3 पॉजिटिव ओइख्रे। स्टाफ 150 क्वारंटाइन तौख्रे। यामद्रबदा सुप्रीम कोर्ट की जज 3 कोविड-19 पॉजिटिव ओइख्रे हाइना ऑफिशियल सिंगना ngarang फोंगदोख्रे। स्टेट मेंबर 150 हेनसु पॉजिटिव ओइरे अदुगा क्वारंटाइन द थमख्रे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदु याउना अपुनब जज 32 अदुगी मनुंगदगे 3 नाख्रबना कोर्ट असिना पॉजिटिविटी रेट अदु 12.5 ने जज सिंह अदुगी मनुंगदगी अनीदे सगोलसेल नुमित्ता पॉजिटिव ओइखिबने। सुप्रीम कोर्ट की लिखुन सिंगी मतुंगिना लाइहौ लैबा जज अमना युमचा कैसन नुमित्ता जस्टिस आर सुभाष रेड्डीगी फेयरवेल पार्टी अमा याउखे मदुगी मतुंगदा महाके कोविड रिजल्ट पॉजिटिव ओइरखे हौजिक ओइदेबा पेंडेमिक के फिबमगी मतंगदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NB रामाना अमसुंग अतै जज 3 ना सगोलसेल नुमित्ता मिफम अमा पांगथोखे। मकोक थोंबा कोर्ट असिना पेंडेमिक असिगी मरमदगे मार्च 2020 की मतुंगदगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा केसिंग हियरिंग तौरकले। कोविड नाबा मसिंग हंथरखिबगा चही अमा हेनबगी मतुंग अक्टोबर द सुप्रीम कोर्ट ना मी मसा सरुक याबा हियरिंग सिंग चथबा हौखे। हौखिबा पुंग 23 दा लैवाक असिदा पॉजिटिव केस खांगेन हेंगलक्तुना 1,19,200 हेल्ले। अमरोमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लैवाक असिगी मियामदा सेल्फ अवेयरनेस पीदुना वैक्सीन कापथोकनबा अपील तौख्रे। ngasi लैवाक असिदा बूस्टर डोज कापा हौख्रे। हौजिक लैवाक असिदा कोविड-19 पॉजिटिव केस अमसुंग ओमिक्रॉन हेंगलक्पगा मरी लैनना लैवाक असिगी ओइना ngasi हेल्थ वर्कर अमसुंग फ्रंट लाइन वर्कर याउना सही होमपुगी मथक्ता लैबा मसागी अनाबा लैबा मीसिंगदा बूस्टर डोज कापा हौख्रे। हाना कोविड वैक्सीन फुल्ली कापथोकलबा हेल्थ वर्कर फ्रंट लाइन वर्कर अमसुंग मसागी अनाबा लैबा सही होमपु मथक्के मीसिंगदा ngasi डोज असि कापा हौखिबने। मसी प्रिवेंशन डोज ओइना हौदोखिबने। ngasi अहुबा नुमित्ता यामना सिंथानिंगाई ओइबा मवोंगदा मी लाख कया कापखि हाइरे। अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतजरे।